мешавад ва паҳлавони дигари мо Беҳрӯз Хоҷазода, яке аз чеҳраҳои намоёни ҷудои ҷаҳонӣ, ҳоло акнун ба майдон меояд бар муқобили намояндаи Баҳрайн ва мо ба ӯ ҳам пирӯзӣ орзу мекунем ва тамошо менамоем ин набардро, ин рақобатро. хуб, Яслан Блимготов рақиби Беҳрӯзи Хоҷазода дар гранд-слам аст, рақиби аввалини ӯ ва ҳоло кӯшишҳоро бубинед ки инҷо аз ҳарду ҷониб ҳарду ҳоло роҳкушоӣ мекунанд, дасти якдигарро маҳкам доштанд, аниқтараш остини якдигарро ва акнун як кӯшиш аз ҷониби паҳлавони баҳрайнӣ мавқеи хубро ихтиёр кардааст Беҳрӯзи Хоҷазода ва дигар бора мебинем ки Блимготов боз ҳам ба ҳамла гузаштанӣ шуд, вале дар ин кор дар замин Хоҷазода ҳоло мавқеият меҷуст. Хоҷазода ҳоло муваффақ нашуд дар партер, вале ба ҳар ҳол як чизро мо бояд қайд кунем ки Беҳрӯз нисбат ба рақиби худ аз Баҳрайн Блимготов хеле ва хеле ботаҷрибатар аст. ӯ дар гранд-сламҳои зиёде иштирок кардааст, дорандаи медали нуқраи мусобиқаи мастерс аст ва 2 медали нуқра аз гран-приҳо дорад. ин варзишгар намояндаи ҷудо дар арсаи ҷаҳон аз Тоҷикистон имрӯз омодааст то ин ки ин гранд-сламе ки ҳоло дар шаҳри Душанбе бо шукӯҳу шаҳомати хоса ҷараён дорад, онро ҳам тасхир кунад. хуб, соли гузашта ӯ бисёр хуб дурахшида буд ва нишони нуқраи мастерсро гирифта буд. Хуб ёд дорем. ва албатта ки 5 маротиба дар қаҳрамониҳои ҷаҳон иштирок кардани Беҳрӯз ҳам бисёр ҳам хуб буд, дар ҳоле ки хуб натиҷа надорад аз қаҳрамонии ҷаҳони ҷудо, вале дар қаҳрамонии ҷаҳони сам бо ӯ нумӯ нигин аст. инҷо умурҳои ӯро ҳам ба мо нишон доданд ва акнун набард идома меёбад, рақобат идома меёбад. баъд ки Блимготов аз ҷониби духтурон ёрии аввалия ба ӯ расонда шуд, ҳоло фишор овардан мехоҳад Блимготов ба Беҳрӯз Хоҷазода, вале хушбахтона Беҳрӯз дасти худро ба рақиб надод дар ҳамон ҳолат. хуб, албатта шӯру шавқи мухлисон ба варзишгарон низ як илҳоми хубу болида мебахшад ва Беҳрӯз низ бисёр ангезаманд ба назар мерасад. ҳоло ба ҳарду якшидоӣ мебахшад довари марказӣ ва акнун Беҳрӯз боз ҳам аввалин шуда ба рақиб чангол зад ва аз гиребони рақиб мустаҳкам гирифт, вале худро намегузорад ки дар бубинед ки инҷо як кӯшиши хуби Беҳрӯз буд, вале аз ин рафтор ва аз ин кӯшиши Хоҷазода низ худро берун кард Блимготов. ҳатто ӯ кӯшиш кард ки ин усули Беҳрӯзро бар зидди худи ӯ истифода барад. ҳоло пойҳои Хоҷазодаро медорад. На, ин ҳолат ҳам бенатиҷа ба поён мерасад. аслан дар чунин рақобатҳо эҳсоси пушти сар шудани вақтро ҳам касе намекунад, балки танҳо таваҷҷӯҳ мешавад ба даст ба гиребон шудани паҳлавони мо бар муқобили рақиби худ. хуб, албатта дигар бора боз рақобат аз маркази майдон идома меёбад. Беҳрӯз аллакай аз гиребони рақиб мегирад. мебинем ки акнун сари остин гирифтани Беҳрӯз ҳам чӣ натиҷа медиҳад ва аз пушти гиребон гирифтааст. як талош ва як кӯшиш бубинед аз ду зовия, аз самти дигар ва баъдан аз самти дигар боз кӯшиш кард, вале ҳоло кор дар замин дасти рақибро инҷо гирифтани аст Беҳрӯз Хоҷазода ва талошҳои худро то лаҳзаи ахир ӯ идома медиҳад. таваҷҷӯҳ мекунем, бале дар ҳоле ки пояш низ дар ҳалқаи пойҳои рақиб аст, ӯ ба ҳар сурат кӯшиш мекунад ки дастро лат бидиҳад. аммо Блимготов ҳам то охир истод ва устуворӣ нишон дод дар ин вазъият. маълум аст ки дасти ӯ бисёр дард гирифт дар ҳамин вазъият баъди талошҳои Хоҷазода, аммо таслим нашуд ва мо боз ҳам рақобати ин ду паҳлавони нерӯмандро тамошо хоҳем кард.
шидои навбатӣ ба Блимготов ба хотири камтар фаъолӣ нишон доданаш. хоҷазода чанголҳои уқубонаи худро аз нав равон мекунад ба сари остин ва гиребони рақиб. акнун ҳамагӣ ҳам беҳрӯз мегӯянд аз нишастҷойҳои толор ҳаводорон ва мебинем ки беҳрӯз дигар бора талош меварзад ва фишор меорад ба рақиб. мавқеъгирии Блимготов низ хуб аст, аз фосила хуб истифода мекунад. эҳсоси фосилагирии ӯ албатта ки хуб ба назар мерасад ва ҳоло ана ҳамин ҳолат аст ки беҳрӯз каме дар ҳамлаҳои ихтиёркардааш муваффақ намешавад. ба ҳар ҳол хоҷазода ин ҳамон паҳлавоне аст ки дар майдонҳои дохилӣ ва дар арсаи байналмилалӣ тоҷикистонро хуб намояндагӣ кардааст ва ҳамчун намояндаи мардуми тоҷик дар арсаи ҷаҳон хеле хуб ному шӯҳрат баровардааст. аз ин хотир мухлисон ҳам ӯро хуб мешиносанд ва муҳаббати ӯ дар дили ҳар як мухлиси гӯштини ҷудо ҳаст. ин лаҳза як пойзани хеле саривақтӣ аз ҷониби беҳрӯзи хоҷазода буд. ин набард акнун ба голден скор меравад. акнун дар голден скор мебинем ки вазн барои Блимготов то ҷои мураккаб ҳам ҳаст, чун як ҳамон ҳолати нохуб метавонад ӯро ноком бигардонад ва беҳрӯз инҷо кӯшишро зиёдтар мекунад. усули тамоянагӣ мебинед ки чӣ гуна анҷом дода мешавад. лаҳзаи охир инҷо аз ин усул Блимготов раҳо кард худро. хуб кӯшиш кард, бубинед. ва ҳолате ки аслан тамоянагиро суръатнок ҳаво медиҳанд, вале дар ин ҳолате ки рақиб мавқеъ гирифта буд, беҳрӯзро бубинед ки чӣ гуна аз нерӯи худ истифода кард ва тавонист рақибро аз болои худ ҳам партофт кунад. ва акнун як усули дигар, усули сари китро мехост истифода барад ин лаҳза хоҷазода, аммо муваффақ нашуд. аз чеҳраи ин паҳлавони мо чунин бармеояд ки лаҳза ба лаҳза нерӯи ӯ тозатар мешавад ва бубинед ки аслан бо як хоҳиши зиёдтар ӯ бармегардад ба идомаи рақобат. хуб, албатта ки беҳрӯзи хоҷазода дар рақобатҳояш гӯем ки ҳамон нерӯи хуб дорад ва гӯем ки дер хаста мешавад. ва ин маънои онро дорад ки ӯ паҳлавон аст. бале, аз ҷиҳати физикӣ хуб омода аст беҳрӯзи хоҷазода ва яке аз паҳлавонони қавӣ чандин сол аст ки албатта боқӣ мемонад. кӯшишҳо аз ҳарду ҷониб. намояндаи Баҳрайнро мебинем ки ин навбат ӯ низ талош меварзад, чун таҳдиди як шидои дигар барояш наздиктар аст. ҳарду паҳлавон хеле хастаанд ва махсусан Блимготов намояндаи Баҳрайн гӯё ки дигар рақобатро идома додан намехоҳад, аммо ӯ барои намояндагӣ аз мардуми худ ташлиф овардааст ба ин мусобиқа ва бо сари баланд кӯшиш мекунад ки муқобили хоҷазода биистад. беҳрӯз аз нав остин бармезанад ва ҳаракат мекунад ба самти рақиб. акнун боз мебинем ки ҳамон ҳолати қаблӣ такрор мешавад ва ин навбат Блимготов худро ба рӯи беҳрӯз гӯем ки мепартояд то ин ки вазни ӯ фишор бидиҳад барои анҷом додани усули беҳрӯзи хоҷазода. шояд инҷо ба Блимготов шидо нишон дода шавад. бале, акнун дӯстони арҷманд, Хансоки Маки ва беҳрӯзи хоҷазода ба даври дигар мегузарад. ӯ воқеан арзанда гӯштин гирифт ва хеле хуб баромад кард, аммо дар даврҳои баъдӣ ҳамчунин умедвор мешавем ки хоҷазода ҳамин гуна бо муваффақият бо сари баланд баромад мекунад ва барои гирифтани унвон, барои гирифтани медалҳои ин мусобиқа роҳи худро идома медиҳад.
хоҷазода дар марҳилаи гузашта хеле хуб баромад кард муқобили паҳлавони баҳрайн ва достон бошад чилоғлу аз туркияро дар даври гузашта шикаст дода буд. خب هر دو هم مسابقه دیده هستند ولی نتیجه های خوجازاده بیشتر به نظر میرسند در حالی که دستان شایخمتوف در هم چمپیونات جهان و هم گراند سلام ها و اینچنین در مسابقات منطقوی و قروی اشتراک کرده باشد ولی نتیجه ندارد و به روز ما باشد نتیجه هایش بسیار هم نظررس و مجلو است در مخصوصا رشته جودو که او یک مرتبه برینجی گراند اسلام و یک مرتبه نقره ماسترز رو گرفته است و در برابر این بود در چمپیونات در بازی‌های آسیایی خانجو نیز او با گرفتن نشان برنجی دست یافته بود. ببینید که این امکانیت برای ورزشکاران ما و دیگر باره هر دو با پا می‌خیزند و رقابت رو از مرکز میدان ادامه می‌دهند. بسیار هم کوشش‌های خوب خوجازاده رو ما می‌بینیم در این نوبت. اکنون ننگکی رقابت می‌کند چون یگانه امید در روز دوم محض او به حساب می‌رود. ولی او کوشش می‌کند که امید مخلصان روی میهن رو برباد نکنه. و حالا رقیبی و دوستان شایخمتوف یک شیدو هم دارد. خوجازاده از نو گریبان رقیب را میگیرد. در این لحظه ها احساس می شود که پهلوان قازق گرفته شده است از خوجازاده و برای بیروز فرصت استفاده کدام یک اصول تا اینجا دست نمیدهد. با هر دو پهلوان اکنون آگاهی داده نشود و این برای خوجازاده تا جای خوب است چون که آگاهی دوم بود برای رقیبی او. ولی ما انتظاریم که نه از روی آگاهی ها بلکه از روی وزاری و اینکه ایپان بیروز با یک شاهکاری عالی به دور دیگر گذرد. بله در عموم رقابت بیروز خوب به نظر می رسد و با قول به یک سمت او پیش صف است. سعدی اسماعیلوف نیز همگی رو به شروع شوق می اندازد با همین نقوره‌ای که می زند و اکنون دوستان توجه میکنیم شایخمتوف قایمت میکند در برابر ورزشکار ما و بهروز از جانب قفا یک پایزنی نیرنگ‌آمیز هم کرد ولی در برابر او باز ببینید که شایخمتوف نیز قرار نمی ایستد. خیلی زیاد احتیاط میکنند هر دو پهلوان در همین لحظه ها. از پشت پای رو زدنی میشد و از داخل برداشتنی میشد خوجازاده و میبینیم که این حالت متاسفانه حالا رخ نداد. هرچند موقع گیری خوب داشت ولی فاصله گیری شایخمتوف نگذاشت که خوجازاده این عمل خود را انجام بده. اما اگر همین طور کار ادامه یافته بگیرد احتمال گرفتن آگاهی‌های نوبتی هست برای هر دو پهلوان مخصوصا با شایخمتوف. بله که یک دو شیدو دارد و برای او خیلی خوفناک میشود. اما خوجازاده کار خود رو انجام داده ایستاده است و رقابت رو ادامه داده ایستاده است. او در یک حالت خیلی مشکل قرار گرفت بهروز ولی در حال کوشش کرد که از این وضعیت بیرون بیاید. خوفناک بود البته اون حالت برای بهروز هم چون همین گونه حالت ها رو باید که خوبتر به نظر گرفت. ورزشکاری که پیش صف است اکنون ببینید که شیدوها هم برابر می شود. ورزشکاری که پیش صف است گفتیم کمتر با او بعضا وقت خطر هم می شود چون یک توکلی که رقیب انجام می دهد یک حلوک توکل آمیز رو می توانم موفقش گرداند و این وزاری از دوستان عزیز تو بهروز توانست که اکنون در یک حالت خیلی نزدیک با یک پایزنی رقیب رو به زمین افکند و حالا تلاش کرده ایستاده است که دست رقیب رو بگیرد. فکر میکنم در همین وضعیت و
چقدر او سخت کوشش میکند. خب در حالی که پایش بند است ولی میخواد که دست رو بگیرد چون وقت هم به اینطور میرود. خوجازاده به دور دیگر میگذرد و دومین نبرد خود را نیز او توانست که با پیروزی جنبست کند. این یک پیروزی خیلی قیمت، خیلی گران ارزش برای تمام مخلصان جودو، برای تمام آنهایی که این نبردها را چه از نزدیک و چه از طریق تلویزیون دیده ایستادند محسوب میشود. خب اکنون خوجازاده به یک چهارفینال میرود و او را البته برای موفقیت امروز ما تمنیات نیک میکنیم چون یگانه ورزشکاری است که در روز دوم میتواند همگی ما را شاد بگرداند. بهروز خوجازاده بعد از چند مدت دیگر او باز برای راه یافتن به مرحله دیگر روی گله میبراید مقابل جفتی که الان به میدان میآیند. این نوبت اکنون در راه قهرمانی او دست به گریبان می شود با ورزشکار مغولستان. خب در دور چهارک نهایی خوجازاده برای به دست آوردن پیروزی به میدان نبرد آمد و مقابل بدزای از مغولستان حالا بهروز ما مبارزه خواهد کرد. درباره دستاوردهای این دو پهلوان فکر میکنم بینندگان و مخلصان جودو معلومات‌های درکاری را دارند و خب باید بگویم که در گرندسلام اولانباتور این جفت یک مرتبه به هم آمدند و اون هین در گرندسلام خانگی پهلوان مغولستانی توانسته بود که غالب بیاید. و در عموم سال 2023 از گرندسلام تفلیس او مدال طلا دارد. بله. یعنی وقتهای آخر درخشش این ورزشگر دیده می شود. خوجازاده تلاش خوبی او اما حالا موفق نشد پهلوان ما. اکنون جبران از باخت قبلی میکند پهلوان ما و در میدان خانگی در حالی که در میدان خانگی اشون بدزای غالب آمده بود این نوبت خوجازاده در میدان خانگی خود میخواهد که جبران از باخت کند و حالا روی رقیب است و کار در زمین خاتمه مییابد. واقعا فرصت به نهایت عالی است برای بهروز که در نزد مخلصان خود در خانه خود مقابل پهلوان مغول بدزای رقابت کند و پهلوانی نشان دهد. اکنون کوچ ماکیکومی را خواست استفاده کند ولی از خط حمله خود را دور کرد بدزای. تلاش نوبتی بهروز اما باز هم برای او فرصت دست نمیدهد که اینجا از اصول زبو استفاده برد، از آن اصولی که همه نگید. بله. هم اکنون بهروز رو دستگیری میکنم چون اکنون این آخرین امیدی ما است و باید که او تاب همگی رو بولیده گرداند. و بدزای شیدوی نوبتی نشان داده می شود و عیناً این رقابت مانند خوب برخورد قبلی خوجازاده می شود که مقابل پهلوان قزاقستانی بود. خوب این اکنون دوستانی عزیز واقعا ایپان است و این بردی ما از دوستانی عزیز باختی بهروز جبران شد و حساب برابر می شود. بهروز ما به مرحله نیم فینال می رود. چقدر عالی بهروز اینجا عمل کرد و شادی و نشاط را به دل هزاران مخلصان جودو بخشید و او با یک حرکت زیبای خود به ایپان رسید و بدزای را از ادامه رقابت ها به نصیب کرد. خوجازاده به دور دیگر رفت. واقعا او پهلوانی کرد در این مرحله و ارزنده رفتن تا به فینال و در گردن آویختن مدال طلای این مسابقه هم هست. ما امیدوار میشویم که به این هدف خود میرسد. احسان با بهروز خوجازاده برای
чунин шедевр ки алон мо шоҳид гаштем. бубинед чӣ гуна зебо буд воқеан. ва дар ҳамин ҷо дӯстони азиз гузориши худро ба анҷом мерасонем. гузориши мо идома меёбад. гузориши моро Турбон Мисаев идома медиҳад. бо шумо будем Меҳру Сафуров ва Иномиддин Аҳмадзод. до дидорҳои дигар хайр. دوستان عزیز، مخلصان و هواداران شبکه ورزش، اکنون نبرد خیلی دیدنی، نبرد مهم برای ما و شما، رقابت بهروز خوجازاده پهلوان تاجیکستانی که با جداگی سفید هنرنمایی دارد بر مقابل حریفش محمد جمعیف از ازبکستان. برای بهروز خوجازاده خیلی شانسی طلایی است که با فینال تاسکلاهی بزرگ دوشنبه راه یابد، چون یگانه امید ما در این روز فقط بهروز خوجازاده باقی مانده است که ما از فشار او را ما دیدیم در اینجا. اما پهلوان 25 ساله ازبکستانی هم امروز خیلی خوب درخشید. بهروز خوجازاده چون گفتیم یگانه نفری که امروز امید و باوری مردم تاجیک را اکنون باید بیشتر و خوبتر کند، چون از همان نفرانی که امروز کشور ما را معرفی کردند تنها بهروز خوجازاده باقی مانده است که میتواند به طور ارزنده هنر خود را امروز نشان دهد. حرکت اما پهلوان ازبکستانی هم در این حالت فشار می‌آورد. راول کاماچو از کشور اسپانیا این رقابت را حکمی میکند. بهروز خوجازاده 29 سال دارد، حریف باشد 25 سال و این هم حرکتی که عملکرد آخری که از جانب پهلوان ما بود. خب جمعیف یک شیدا میگیرد، این خوب است برای بهروز خوجازاده. محمد جمعیف از فصل گرندسلم ها بار دوم است که شرکت میکند. این سال در تاشکند در وطن از شرکت کرده بود و بعدا در تاجیکستان که یگان نتیجه مسابقات گرندسلم را ندارد، اما چمپیون آسیا میانی دارنده نشان طلای جام آسیا است و اکنون حرکت های بدون عمل کرد آنقدر خوب گوشین نگرفتن جمعیف شیدای دویم را با اون میارد. بهروز خوجازاده پهلوان 29 ساله تاجیکستانی البته از فصل گرندسلم ها سال 2019 نشانی برنجی داشت در یکاترینبورگ فدراسیون روسیه و همزمان نقره ماسترز را در سال 2023 در ونگریا در ماسترز. یعنی از جهت تجربه، از جهت کسبیت خوجازاده از حریف با کلی فرق میکند، تفاوت دارد و اینجا تنها باید یک عملکرد را بهروز به انجام رساند که برای هواداران و مخلصان تاجیک یک انگیزه الهوایی دیگر را بخشد. تمام البته امید، تمام انتظاری ها امروز تنها و تنها از بهروز است و اینجا یک لحظه توجه کرد راول کاماچو با چیزی و بس خاموش ماند. خوب اگر بهروز گفتیم رای خود را هموار کند با نیلس استام در فینال برای به دست آوردن مدال زرین، مدال طلای مسابقات گرندسلم دوشنبه نیروسنجی میکند. و با همون تومای نگ یا اصول خودانداز میخواهد اینجا پرتاب کند خوجازاده، ولی این نوبت موفق نشد. البته از این وزن ما از ابوبکر شریف هم انتظاری های خیلی زیاد داشتیم، اما برخورد او با قهرمان فعلی جهان خیلی سخت و سنگین بود، او ناکام گردید. همزمان محمد شریف نجمیدینی وای پان خوجازاده بالاخره امید و باوری و هیاهوی و مخلصان را اینجا بیشتر کرد و همه به خاطر این مظفریتش البته کف میکوبند. ما امروز اکنون حتما که این شام برای
медали тиллои тоскулои бузурги душанбе мубориза мебарем. ана ҳамин гуна ҳаракати бисёрам ҷолиб буд дидани Беҳрӯз Хоҷазода имкон дод ки ӯро ба финал барад, ба ҷое ки бо қаҳрамони феълии ҷаҳон Нилс Стамп ки як маротиба ӯро соли гузашта дар мастерс шикаст дода буд, боз рӯбарӯ шавад. билохира ҳаракатҳои пай дар пай ва ҳамон томаи наги билохира ба Беҳрӯз Хоҷазода кӯмак кард ва ин паҳлавони хушноми мо акнун ин шом умед дорем ки тамоми мухлисону ҳаводорони ҷудои меҳанро шоду хушҳол мекунад, ба мисли оне ки ҳамин ҳолу дурахшиш дошт дар марҳилаи ниманиҳоӣ. паҳлавони ӯзбекистонӣ акнун метавонад ки барои нишони биринҷӣ бо намояндаи муғулистон ҷудгарбаяр нерӯсанҷӣ кунад. бисёрам албатта хушҳолкунанда аст ин ҳолатҳо, зеро мо бисёрам як хушҳолии мухлисонро дидем дар ин ҷо. акнун дӯстони азиз, дар ин ҷо симои асили меҳанро мебинем. Хоҷазода Беҳрӯз, паҳлавони 29 солаи мо бо қаҳрамони феълии ҷаҳони гӯштини ҷудо Нилс Стамп ё штум мегӯянд, аз Швейтсария баромад мекунад. 2-1 аст, 2 ба суди Нилс аст, яке ки охирон маротиба Беҳрӯз Хоҷазода дар набарди охирон ин паҳлавони Швейтсарияро мағлуб карда буд. расидан ба қисмати финалӣ, онҳо 4 ҳарифиро мағлуб карданд ва финалист шуданд. ба ҳайси рефер бошад Кримканат аст аз Финландия сари таъзим меорад ва акнун меравем ба муаррифи ҷуфт. бо ҷудогии сафед қаҳрамони феълии ҷаҳони гӯштини ҷудои вазни зери 73 кило Стамп баромад мекунад. ин паҳлавонест ки охирон маротиба нектараш соли гузашта медали тиллои қаҳрамони ҷаҳонро ба гардан овезон карда буд. аммо Хоҷазода Беҳрӯз ҳам қаҳрамони ҷаҳон аст. ба лаб сухане гуфта ба майдон мебарояд. ҷилои парчами ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷмаъ ё қасри теннис ва маҷмаъи обии варзиши болафшон мешавад. ҳоло бо ҷудогӣ кабуд мо гӯштин мегирем. анектараш Хоҷазода Беҳрӯз меравем ба набард ба гӯштӣ гирифтан, ниҳодан сар гирифтан ҳарду дувори камар. акнун ба гӯштӣ гирифтан ё дувори ҳамдигар гирифтан, ин ҷуфт даст метаконанд. штамп ё стумп мегӯянд, штумп ё стамп бар муқобили Хоҷазода ҳарду дасту остин мегиранд. ҳарду аз ҳамдигар ҳам бисёр ҳолатҳои ногувор ва хатарнокро интизор аст. бубинед, даст мекунанд, остин мебаранд, ба ҳарду тараф мераванд, кӯшиш мекунанд. Стамп фосила мегирад, Беҳрӯз бошад, даст мекунад ва пеш рафтанӣ мешавад. акнун аввалин партофте ки дар ин ҷо ҳаракати аҷиб ва шоистаро ба кор мебурд Хоҷазода Беҳрӯз. оҳ, як ҳолати сангин ва хатарнок буд. ки медонист чӣ шудан аст? Коучугаре дар ин ҷо раиси шаҳри Душанбе барои тамошои набард аст ки ҳузураш боварӣ комил дорем ки барои Хоҷазода ва махсусан барои мухлисон як қувва ё нерӯи бузург медиҳад. дубора меравад Хоҷазода Беҳрӯз барои гирифтан, ҳамчунин Коучугареро ба кор бурдан барои муҳим ва хеле зарур аст. Стамп ҳаракат мекунад, ҳам остин медиҳад ба Хоҷазода Беҳрӯз. бубинед, акнун гирӣ бо сари китф кардани Хоҷазода Беҳрӯз дар ин ҷо хеле хубтар мешавад. барои Стамп бояд шудои аввалро довар нишон диҳад. камфаъол аст нисбат. ин ҳолат бисёр хатарнок аст. ҳолати ниваза кор карданд. Хоҷазода Беҳрӯз аз ҷой бармехезад ва акнун идомаи набард мешавад. аҷаб рақобате ки сангин ва бисёр ҳам ҷаззоб мегузарад. мухлиси тоҷик садо баланд мекунад. Коучугаре ки аввалин бор иҷро кард Хоҷазода Беҳрӯз. ҳоло акнун томои нагеро ба кор бурдани Хоҷазода на имкон намедиҳад барои ӯ. Саидмубин Обидов паҳлӯи Хоҷазода Беҳрӯз нишастааст. фарзанди устоди Беҳрӯз Хоҷазода.
صدرالدین عابدوف که او را تربیت کردند. حالا ببینید برای گریبان گرفتن هر دو. اوچماتا شتومپ یا استامپ میگویند او را. این قهرمان جهان یا قهرمان فعلی جهان گشتین جودو است، پهلوان شویتساریا. سر کتف کردن بهروز نتیجه نداد و این پهلوان شویتساریا هم بسیار قدرت و توانا به قول دیگر فیزیکای پرقوه دارد. مخلصان باشند همه با یک صدا او را صدا میکنند، آواز بلند میکنند، برای خواجه زاده نیرو میدهند. اولین بار برای این پهلوان شویتساریا شدو میدهند. این شدویی که باید بر وقتتر میدادند در اجرا کردن اصول هایی که خواجه زاده داشت. اکنون دوباره با هم میانند. کومیکاتا بسیار حالت مشکل برای خواجه زاده است چون گریبان بالا داشته است. اکنون رها میکند گریبان خواجه زاده و باید دست را رها کند. گریبان رقیب را مستحکم دارد و برای اجرای عمل کار خود باید اجرا کند. همان عملی که برای شتامپ مینشیند. دو زانو در مقابل بهروز. ببینید دو زانو مینشیند. حرکت یا با قول دیگر فشار ستونی از جانب بهروز است. فشار می‌آورد رقیب را. شتام هم پر قدرت است. پهلوان است که در این نبردهای اول بسیار قادر بود. شماتا را با کار میبرد این پهلوان شویتساریا. بهروز باشد حرکت میکند. رفری میگوید مته. حالا قرار خود را میبراند. برای ما شد از گریبان بالا داشتنی که این را برای بهروز میدهد. اکنون شماره شدوها 1-1 است. نوبت دیگر با حرکت و اینجا یک نوبت دیگر حرکت میشود. چند ثانیه دیگر به گل دستگام نزدیک میشوند آنها. نبرد بسیار با قوه و قدرت بلند میگذارد. بهروز نمیخواهد رقیب را نزدیک ماند و بر مرا پهلو وردن پهلوان شویتساریا است. یک وزر بسودی است. حالت اسایکامی ما را میدارد و این حالت میتواند که 10 ثانیه دیگر به شتامپ پیروزی آورد. مخلصان هرچند صدا میکنند ولی به قول دیگر زیر چنگال آمدن بهروز خواجه زاده است و همین طریق اکنون شتامپ یا ستومپ در اینجا دست بارا میگردد و خواجه زاده در لحظه های آخران با یک وزر و حالت اسایکامی آمدن زیر چنگال رقیب میماند. با وجود این بهروز را مردم به خاطرش کف میکوبند. چیلوچ زور است. همدیارانی عزیز اکنون در گرند اسلمی که امروز خواجه زاده به قسمت فینال برآمد و افسوس که نتوانست که بر مقابل حریفی که او را همین سال گذشته مغلوب کرده بود شکست دهد. شتوم میگویند غالب میدارند و در وزن زیر 73 کیلو مردان نشان طلا را به گردن آویزان میکند. این پهلوان شویتساریا آفرین بسیار خوب نبرد کردند ولی قدرت و توانایی پهلوان شویتساریا بالاتر بود. او تبسم میکند در رو برای مخلصان. نبردش با خواجه زاده بهروز خیلی عالی بود اما با خواجه زاده بهروز هم سپاس که در این نبردهای امروزه خیلی شایسته بود. این جلوی پرچم جمهوری تاجیکستان در گرند اسلم دوشنبه است. لحظه های هایلایتی رو میبینیم و اکنون در اینجا همون پهلو افتیدن بهروز و حالت اسایکامی آمدن از جانب این پهلوان پرقدرت و توانای شویتساریا شتومپ. همدیاران عزیز اکنون وزن زیر 73 کیلو هم نبردهای از جنبست کردید. حالا مراسم جایزه سپاری برای بانوان وزن زیر 63 کیلو پیشکش خواهد شد.
Nels Stump.